Saiko taun duanga au nawa rakatiko ebe singa kevenga keina be imbongi keve ve talia no mumbera mai veia que manimbala que lampana tangi seta umbina uda tauna waraki dikotikunga saiko taun duanga au nawa rakatiko ebe singa kevenga keina ve imbongi kere ve talia no mumbera mai veia que manimbala sarananga una au na waraki come bacana nongu bossa que lampana tangi seta umbina uda au na waraki dikotikunga au na waraki kotikunga saikonga ubuni nongu wawa vetalia sara non rosa saikonga sanomu na lewa nongu dina sandondonu mokila que manimbala sarananga una ona waraki come bacana nongu bossa que lampana tangi seta umbina uda ona waraki kotikunga ona waraki kotikunga saikonga ubuni nongu wawa vetalia sara non rosa saikonga sanomu na lewa nongudina sandondonu mokila que manimbala sarananga una ona waraki come bacana nongu bossa que lampana tangi seta umbina uda ona waraki kotikunga ona waraki kotikunga ona waraki kotikunga ona waraki kotikunga. Itu ka usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu nga sonto pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa ka sa mo lang dito nando dito ka. No dito ni sing lalo to sunod tang ngabo boka. So ba sini nakit lalo tal ngabo. Nissan Bulaminaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sia
levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunday. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga levo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and na loma ni Rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Siko mo na website ko itong gori sa TextBuy kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima and na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Indona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wabekenda na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate mkwentiko. Mebakani sena soti ni kani bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kevi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Ngandreba na buke ene kena semi na libo seneges kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Navabe ko marota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabagi vingli wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula kimundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundreng-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantutupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduwa na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito okay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na bawa leo fomo. Text mai kina vasa walu wandua, tolu-tolu walu lima ena kena ituku-tuku matay lalay.
Sesangan nimbula Wakame tao Maina itu batuva Ola tengalu-ngalu Poliena bosota Keko tangi o deitale Mena rongoda La posto malua Nengauna era vata Veiko ongori Sayu sukuni no musala Mebakani sama tua Tapi tungai ngata Ola serau Bakana singa Kai rara Serekna mamamu Ukayani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watana ya longu Toka Imegangi kede kodongata ovaluta Imegangi kede kodongata ovaluta Kosa maira nandi Ninomu isoli Kovukaya sangu Naruma rauboli Iundau lumani Kakeden darura wata Melutiku nga otamanga Dedere sara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya longu Nekemu wito toka Ivegangi kede kodongata ovaluta Nivegangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watana ya longu Nekemu wito toka Imegangi kede kodongata ovaluta Imegangi kede kodongata ovaluta Imegangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula Pinastor balik betul nangkin barama dari bulan kinong adelaw di sambul benaka da wiki kita licu untuk naik kabit nonton bayi tomani dan radio bulan dobat di ku ya kabit cukup di singa bugi lulu saya kali di singa biki tau os tu mendo di singa di bakatang kita na noa don holon day kili lebu sar America Independence Day se July 4th do kili lebu tukin na ke di tuku ni ke America kero sanga bayi tomani to ningo wata ke nongu iliu bakataka una isi budin da ku na total na kabi di non da bayi to kadi na radio bulan dobat buna to be ko sam bikin eka binang di kuah kero sabakan bulat tu yang dibikin punya bulu benak kina marau nonton bito kadil ya zobat juga indah vitro keloko eka binang di kuah una bulu benak bula tu ni bula benak na siya mati kumbai kina dua tali na nonte wasi ni ngono bata kabi benak ni buke lulu ende na kelima ni singa tona kana to tolo ni tosu ni ngauna ke rumai vital no takatiko na lebu ni rorongo na koskosai na mbongi lebu na rokete kada buat wabu kitu ena visa Amerika to doko senga welenga ni
ni Vikito e California, me rikato doko na ndawaki la kina, ia kero waka vinvina ka tiko ni rauni da mai veto mani tale tiko, e nandua tale no de wasiningo na wata ne kavi ni kua, ke la ni wunga vikiom niu ni sa nana maki tiko mai ke na vitala no e ne kavi ni kua, ia kero meranga ni ndarongo ave tiko na no de rongo, kero via kere tungana no muni bevo soti er to mbera tiko mai waka leilai, sege ave tinga mai ni tukutuku ni ro se waka singa liu tiko sa re tuna sa sanga tiko mai me tuna ya mai na studio and dona ngonda leka ngongo ko ya solitali tiko ngona ke wakai tiko no wakata taro ni na via tarongi ro tiko kina na nonda bulang indo kai ninge bola nga mai ke ro sambito tiko yani na messenger na radio bulando wata se ro telnganyo ni email mai kina una for yes o sambita talitunga ni na nonda wata na radio bulando wata sibito ngona tolu na ruana miniti ni bolvinaka ndasan rongo da saramandian ngona nonda rongo kanda bakavini vinaka tiko kina Dai, boleh kamu tuku na ni katalau. Rito mai nei lololo. Lololo TV, Fiji TV, na non rito loma soli karau ninda mai se amatiku kina ndarongo da tiku nei rongo mai na nonda vanua na veisinga. Una vuninda kua ke ratu pedeli na novo, ni bolvinaka. Ni sambolvinaka na turanga na marama dorbo kina ngone lewa. Kavaka kina vekem ni rongoni. Se kongo na nonda rongo na mbongi ni koa. Di kevilesu na vitsau ki na lawa ni vending dingi. Kadibaki na borumbu kongo na leo ni matambosubo ni vending dingi. Waga ingataki wakata na wasang bulu na milioni ng dola. Sana dikevile na visau ka bagador na matentu sauti kinalao ni vending dingi ka soliana kokoa ngandreva na lulu ni vending dingi me bagador kina na noni tavi na rukuni laongo mbau kina na kokoa me bagarota indua me vangara mai na veitukutuku se na veitukutuku bagai vola bagandi takamai ongo na lulu bagatawa ni vending dingi o ana mataidiwa na kena veso taki na lao ni vending dingi na mbaki sawoti na electoral act sulia saranga na kaukawa kiwa na lulu ni vending dingi kasivia sarana kaukawa nganreba me baga ngataki kina na no baga dorki no na itavi na ruku ni lao ni vending dingi ni electoral act na nana makiki na volleyball ni vending dingi na ken sana kadibaki na matambose ni vending dingi na electoral commission na wakarumbu kongo akaya na iliu wakatawa ni vending dingi ana mataidiwa ni rato sa nana makitiko kina kena kadibaki waritaka o mataidiwa ni rato sa na andingi tagi hoti na leo ni matambose ni vending dingi ongo ni electoral commission sa rato nanga indingi taka na matambose na arua na leo ni Fiji First Party o koe merau na adhuru kina palimendi merau laki vei susomi taki. Sa wakaritaka na nonda matentu ni Fiji First ka waka tau madhala taka na ilabu lewe wa sanga bulu na milioni ng dola ka suka mai ene wakadabadaba wakaya ni vika wakayalo yalo siya na film tax rebates wakaritaka na ibuka ni prime minister ka minister ni labo mano kamida niongo kau itakisar ka andua na ka wakaloloma ka ni rausasanga ni tigo rurua na leo ni palimendi na prime minister liu ke na nona minister ni labo meraurawa ni soma na wakatataro mai vi ira na leo ni bunua Kria kamida ni dua na kawai lewu na kena saumilesu na wasanga bulu na milioni ng dola ongo. Marutaka na National Productivity and Training Center se ndaukilai na NPTC na wata ni tambana ni vuli ni vocational na budget sakadiwa kioti ongo. Rausa na dagadaka wata na ministry ni dagadaka ke na minister ni vuli me vanga ngado takikina na tambana ni TVET ka wali na ngandrevi ni kilabu dagadaka tara na nonda vanua na veto koni ni matentu ki na tambana ni vuli ongo
rawa ni na wakaputu kansara na itu bagai lawo sakali wakioti. Na United States Agency and International Development se ndau kilai na USAID sana kadiwaka na be wasu ni be bakante taki na November ni ambaki ongo na walu na milioni na dola na ilawo ni bibuke na waka ngataki na be wakatoro taki ke na bibuke ni mbula ramba na tinikarua na matentu na waswika na mada osa woti na matela lawa mai na USAID erto sala ki sota ke ne be wase na ngole mai kina na be buke ongo samai langan valimbula mai lo toka ndo be rau na leoni bunua kalu zonga na wakadala ka lebu mai lo toka na noa mai langongo ndo be rau ka tombaletiko na yasa ngun sala ngun ka zonga ro mai kina ndo na motoka ka voga tabi mai na zonga ni tolu na motoka vole kati saweni se tauriti nga ko besu na raiwa mbaki rosang bulga diwa ka zonga mai na moimuri ni ndo na motoka ka voga bona na nonroto vidonga tolu tale na motoka na ken sa tomanitiko na be vanga ngai ena I karuni wakadhalakani ngun sala na no mai tobata makoi sa dhuru kotu kina ena wali nimbula ndo na ngoni mbakitini sa wakaterongi na nreiva ka sa tomanitiko na viva ngangai rau sa vesu iro na tangane kainaki ni rau wakaitawi na ndua na mbutako ena ngandi mai dhole suba forest park ena noa kainaki ni rau mbutokoda na non ro ya rua na dau tombale na ngandi mai dole suba ka tigo na keni sau bagai lawo sivia na donu ndolu na dola akane buko ni commissioner ni operation ni visa turang ni visa liva ndriu ni ndona amata team ni visa mai na southern division ke na kena kuli era talayani kar to muri rau karo vesu tunga na singale buko ya rau sa tauriti ko baka besu kena sa tomaniti ko na be ngangai nangito sa lestal mai na sota ni skip cup ni Rolando Lurosang Bulkatolu ia ongo sa numi ni vitunga na madawa ni bi tabulaki ni walu na timi na major union me baka tawatani na tinga ba na waboki ni dornigito na nomrara ke na dornigito tani sen home and away ndau baka dortu eliu mbaki ongo baka laga taki me vitunga na waboki ia sana maki ni na koko sara kana marutaki na soto ngo baka mbauta o Simeone vale tambua na iliu baka tawa na song ni ragavi na nondo bonua ni soto na mbaki ongo na kunikina sona talindi bou kana yanga sara ki na Fijian rua ka baka kina na nonda timlip ia na timi chambeni ni skipper cup nandi sa tubarau mena tango makan nambilo mbaki ongo nandi chambeni tigo ni under 19 ka baka kina chambeni ni timi lebu ka rato sa kilatego ni kena tango makan nambilo sangani karara veruto waka bimbi na timi wongo sawa matai ni waboki kana kapitani ni timi ni sawa mo wapengio lebu ni rato sa waka rau vinakatigo mena off season ka rato sa tubagrau merato nambolea nambilo lebu mai na timi chambeni nononda timi ni KVT Silk Tails sa waka na matatungo kina nonrato na maingito nonrato rara toka bagi maingo ke na Ride Eastern Hawks vuvua vinaka ni nonrato sasanga marutaka na nondandon vi wakatawlidio ais wais nengama na wakatorodakitaki ni tubaki ni yangonra na lewe ni nonda timi nonrato sasanga merato veise mati vinaka ve maluai ke nandobata ni timi na nonda timi ni Fiji Pearls erato sana ngole tigo ki nandona I lako ni veise mati wakatimi se na team bonding na kiamba singatolu
kina ingandi totoka na lomani bikau kina mosi na mosi Eco Lodge Retreat. Tau sara na bimbiu tiko kina mosi na Fiji Pulse na mataka mai kia tau sara na arawa ni wakila na ngalala kina wakadengu ni wakasama kana rawa kina ni ratau na sema bewe kani binaka kataradha ke endua na sema kokawa kina yalo ni ndua bata. Nada masara mata behuli kina dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina magal ngaya sala ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarang amai. So tan tali wara ka tala tunda wara. Ko tungko. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Ni. Namun bilang sarang sangat tali tu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bakan nak kena pepo work itu ta. Kami somi. Nak kira kena timber ke apa. Sing tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, ni marong kina ngona mojuri paling bul. Kaki dah kar tak kau na insuang. Baya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolisi gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandu at tolu-tolu walu lima na kena itutugo matalalay. Nonda biti ke ngasi ni buli paulang gereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka be kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bwaki na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tele kwentiko. Na bakani sena soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani. Pela boleh besar turun kena barang motor rugi nongal lewan ke robo budi naga tegi turang nai tamanta malah ke ngudaki kena ugun kena sarungo di rawi kena dari rongo ke robo budi naga takacuki dan nonda bisa mati rawi cigerto na tempat apa ida lolo TV dan nonda bunolo main yo wici ya asib tahu weekend ada tulu ena tidi kelima 6 miniti ena radio bulan 2 mata antora kada ni rondo maru takan nonda bitokan ni ena we singa tahu besar nonda bin bulan itu moniti kena baru buka tolu kena bitu na keloko ena kabia lutu juga nonda bitan lo na kabi naga di kuah una Antora nguna leka gonda chiko wawa chiko mentan mai rongo tamanta oya na non rau na talo chiko ro na lewede chiko ro turang ro tigungo emerke klane sa wabuki chibo bina kamay no da bichi ubo chinga na sa nabu turang lau mero ya to kina dinanga ni asa baga dur chinga na consultation orto mo to kina committee mai na valenga dia sa nabu turang lau ya sa wabuki chibo bina kasar no da biti nanguna mai ya baga dur to kina na bosile baga turang mimbau ali bora baga tatar chukai semera mentanga di basu komunikasi itu tuku sa baga dur na bos abo chukai pa mani leida toko mai na nondoru sa nabu turang kantabu sa to ngole sarmai nandon isurit stal nga weekend ya Amerika tamay pagararam tekin dawo binaka wana kene liu buniwai turangan ita chone embal rokon roka watang lakin be
o nita Johnny Baldong roko sara ko het taga chukon na review committee go kan dona lewena rolo ko chukma ituranga kay non darutul nga na chuchu boturang me kuroi soso non re chuchu na turang tu na japan kena korbo turang me mon solo Mr. Graham Leong na ka binang kuarto lewena chuna committee vida don turanga mai maura timo di tapana bonua do talangan academic leirong non to bonua Dr. Edin Nambala Rua malakai na yanga meriani roko timbau watalan kena be huni wa absolome mobon orto artu lewena chukon na committee ya artu baso kumun chukon be tuku to dokor to saya to me merke ndonga nangona leka go to sana ngole ani mele submit gi to nan to nabi kartu sapa kumun so kumun raw nangai ko ta ken wan minsta ito okay nebi ka ba ito okay no we kangu ndrendre sar me de chuchu ko turang we wala ndeng non chuchu ngole turang tu yawe anda sa clear pina ka sa chiko nagai ato bira nabi tuku to ko ya le bas kumun to sana ngai laki madale kya nabi ka enda sa ba tutu ta chiko no kenda ngono sarangan go na kembali bibi ngono binak merna bakatatar maikina so singi bakatatar no bola sarang me mutar bikirau semati kian ta patu cungan non tu live cungon Facebook page ni radio Bulan do ba tende ka birang ni ko una ko anda warra kiro tiku kina nanto ngona lekelangango erusan ya main turang rua ya kiro mai vital nota katalitiko se dava sarmanda na buna se dava na ken binaka mero na mai nanto bulangin to kai kina na radio Bulan do vata and singeli vuni ko baleta ni savida na banua rua ya mai na mada saoti savida tokan na banua rongwale ni kina sale rabakata taro ira kar taro karusaso matalitunga na non rabakata taro le live talitunga mi kino tupe na duana non roan tambitiko mai Santa Rosa na moni madao anda senge vakananda kuengango ya kironge vakasama takatiko ni sovi kanda anda senga ni other royani senda senga mandangani rawani na other royani na vanua karo lako bolikina na turange rongo ko ya kirona numa ni binaka me rongo le mai na studio mengai mai rongo di saramandangana no ni taro vakatamba kindo ambalete nindina ni asali live tiko motupena singa na wakarawai singa rawai wakarawai na mada saoti libu na taro lako tiko mai taro bibinak saranga ia libu na ngona somitiko na non reto taro reto nga karto andami sartio nga kia reto abi tarongi sartio nga kia koya go nomoni saranga vakatamba kindua na non raw na mai nanda bulangin to kai tiko na singali ni ko member le tiki muni saranga nanda usiama tiko mai kina radio Bulan do bata ni bako tamai na nomni taro kira nangai ngusu muni tiko virau na turanga kamera nangai so tiko yani be nakai na katalanga kina baleta ni o tingai do tu na programu and na YouTube na radio Bulan do bata YouTube channel muni ngai do rongo da talitu so ngona dali rongo da na vital no ngai bakabureta la mai so na taro bakabureta la mai so na vakasa ko ya ke roba ko binibina tiko kina ni roba ngalala te kirau na turange ru baleta ni dona kana non ro so ni wotinga na non me vital no in studio rusana ngoli serani kin trade commissioner's office e binaka ni be bole katitok nga na no kito tiko kinango yambe kasana yoti talanga ni non ro a public consultation na non ro ngoli mengo mambo terus na lista lang ni bitini mataka dra yo tu saranga ni bital no ya una mambo to ko sa bare ta chuki be kinto merke ako sa ni bare ta chuki le botonga non ra buno di bingrabi arsengan to ya dra chuki ya e ku chuki ta botomba na radio Bulan do bata me semati kenda vanta kembal ke bakan do no buno ipo ta taro so bango na ta batal me baka durki na review ta batal me bango do le butuna non ta baka taro mawi woi nanon roya to mengore Amerika eta ba runanga kota takina non da batutu yanike nakasara da roma eta kabya roba so komuna son ka da binaka tokenta me e bagadur na mboshe lebu non ramboshe lebu non da turanga ambale non da ponolo manuvici en ngono ngoklan ge ben to mboshe kataraba sana bibia kau tak tumbekin sana pakai tutu enda labe tak tueni en sana tini kapai non da ponua wilikina na kenda nda sama i wakata rongo chugani kenda tu nabio kan di Amerika en bita na singa sauchu sa pareta kan do tungan to impromptu session mai na company bena kana divine maybe Mr. Luis Corrita mana mai na non ra chugu po no Victoria House ni utio yan na kenda singa tarapa da singa ruai
wadur kita don songgolelai non kinta pagi Mr. Graham Leong mai be na turakan maram ne sandu turong kantapun total tu na ken na veitala noa ko ambiu ta ke chugani na radio bulon do bata bakata lagi na turangan ita ralai kinta pagi talanga wir tu lo ne sandu turong ita sir bakata lagi na ngodi buliochi na Mahrez Brothers na Maulimat ukala una talanga ralin do tal tunga kin non suletu kin non bakasa mor na ngodi buliochi bata mai na Mahrez Brothers usa berita kan juga ro sabi to sek sar juga bagalebu tega butalanga mai Saint Rafael en singa bogo ruai en singa lebu na to kena tingombi na pa tutu to ko mai kia en singa ya singa bogo ruai ange ngole ani en pipu no to sar me do pasar juga meni kuani na dapa kan radio bulon do bata harusana ngole en Trades Commission Office ka tongo Burlingame me nalai tomani kina ro ni pas komunitali kina so tal bakan non to kata taru na ngonongo isimber ni role suani nando puno lo mani vechun kenin balin tamani tuku rosana ko tanangone role stali kina gona turanga rua dona ka ni sa rongo tiko ni rosa tiko boli na turanga ngorong ole mai na public consultation memberleta na GCC levu na kila lasa ni wakarongo da tiko na vitala no tu beleta ni so ba tingo da non rovaka sama kanta sami tungo Amerika se oirongo sara mbaki sesi tu na mai tungo Amerika na dava saran beka na kenayanga ni tungole mai na dava na kenayanga ni GCC ve kanda na sami tu Amerika se veira kar sami tu Amerika sar mai raunio kar sami leo ni banua Amerika vatu ya na vitala noa ia ausa na kanga usangi tu kono senga vitalia na dava se dava vena se burubura beauty kanda kina na kalo ia na vunia London da sekila kenda se kai viti tu anda se masartunga pa mi kenda iyo da se kai viti tu ngai ia Dona gona lek go ki rosava ka nui tiko ni rto sana ngole mekina na nonda bulang indo kai na singali vuni kua si gona tolu e na rosanga vulu karua na mniti tento manda na nonda itavi sera ka kero na bia vakambula tiko ni kina veke mni ke sara na siama tiko mai na kavini kua vakambula tiko ni e peli na itu vai na tuivau ni bosotiau bombula ratu na siama tiko mai Bolo venaka vakatan laki na ve aisea ratuva venaka na siama tiko mai aisea mai kinoia andrombula venaka mai Australia toni ki atea da tuengali venaka vakalevu na siama tiko mai vakatan laki na ve mareda lalanga vesi bulu mai Liverpool au bia tuku nga tunio mareda mai kalunga to tiko na madha sauti na ido vika soli tiko na dona rauna dola na ilava ni Amerika ke na rua na singaletini radio bulan dua vata sa mai kalunga te tiko kina mareda venaka na do vito ko di tiko mai kina nonda vata vakatala kina ve Pisco Buandreo nimbula venaka Pisco venaka vakalevu na sema tiko mai bikim do Kevin Leoni daka ngoni sala and China Club Queen Elizabeth Drive venaka na sema tiko mai kavi ni kua vaka nuni venaka tiko yani bikim do vaka davutum beka na raki mena sese na singalevu ni kua bola venaka Joe Suma titilia ngande vakatala kina ve Cheke Penisoni vakambula talitungani ve Noa choa lesi lingai viu bolo venaka falena vakanuni venaka tiko yani maramatau lavindiri vakanuni venaka tiko yani venga vanua ni sema tiko mekina na kavi venaka ni ukelule dendai bula talanga ni be Mrs. Kurusinga bula venaka ndo talanga na maramango Miss Mari da Pita mai LA bula venaka tine TJ Joe Suma titilia vatu mutumbula venaka sema tiko mai Come voto chi ha uboni me va kai salina
nanongunga unisala bebaka isalina osemasi esenga ile sumaina sibiara Kamu sangole kanisana mwina kimo kobe biya na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu di batu motor boleka kuwa ni wakia Oba keteronga seda bumeka nombo
Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Turang kena parama taruh kena ngolelo pokok bina tahu cukup bitokan dia dah kabin bingkar rapat itu ibu toko bikin terus ngabul kamana bediti me pasa telangana keloko ena radio bulan doa tapi talon tak tu nak kadim bulan ngonong go lebar maru tak tu non sikana noa tapi pakto toko lebar tu kena bawa kiu sor lesi silitu abaga mata bu vale abaga bioka di bawah bimbe Amerika ni kena maru tak cukup July 4th cukup buku dipakai sama ni marau on flip takana koinya begitu merke kurusnya tuki dan don tuku matin do buisar oyan don mai kautan ni no nambulan don maram itu ke mai Santa Rosa una ni muria tu ni talno ya
Wakadada, sember ni uturu doko sara na kena i tukutuku matela lai e angana kai sai adharamai ia ki rondo ni ki romai vital no takai ni baleta ni sa lako mai rutu biuta mai na tambana ni poli tukutuku mai berton tambana ni Ovisa mai Santa Rosa e ana puna ki rondo kina na mai vital no takai baleta ke kai sember ni biu mai baya ki ronda senga ni dondo me ki romai vital no takai ani kani vital no dina tuongi wakasamataka na okilana bulanga saoti senga i tawo di tikum bekene dona program ko sanga tiko mena dona singa ke pakai ngalala na honorable Linda Tambuya merani dona me vital no baleta ni okila tiko ni tawo tam bekene dona programu na bula saoti mai to ya buta tikum bekene bula saoti member leta sartinga na lenga ngoe na women's rights na violence na domestic violence koia kau wakanuni tiko kina ia e nduandina na tukutuku mosi o sianga ni kiro kila se roba kalubeni se sianga e anga na tukutuku kiro turarawa ni robe wakani tiko mbanga oro na bewa tiningo sianga ni se matata tiko e liado na dawe e ado kala ki edo sarakina na wanua me sala ki bewa kamati sarakina o tangane. Iya, dia tu di ro sabi uci ni cukup rau tegabungan na duan na bimbanga pagabi uci ni amanilai cini dasar kina. Na turang korong dari corporate ngapa tekir tonobis tu di ko nga ngirit tonobis ko nga ngirit tonobis artu mungone bai mai ko mai besu lore di san davo tu na meramono cinra tu sanga merto zaka ko na bi ngara itu to CPR ka to doko mani ati bolimbula kalau ni sangali pronounce teng mika ni sakauta non rembula na meramongo ya ya na bi hunu ai cikit na ngon golep sa ambita ta kin non rapa kasamai so itu kun merto wasia non ra lengkar lagu durumutu so bikin ta itunga bikin ta na kau lagu durumutu siang mendengar di do mo talota kana bikaya tu vi kemuni sena no muni mato vale oni no menti oni na varita ka sona se odura ka sona ka vale ti kemuni na le sota le boka tumbutaka ren le stal mene vital no sana mai lori tal tu kina boka ta no muni mbula so sapa ngo nungu lenga iya ndu si talikina bango nungu mbula sa toka mantanga biau na kau laku durumutu ya so itu ne atu ngantu na bonua sa na pakatu ngado talo tu dona tava na wai na ko na laku tunga sa ni sinai nga sana sing dolo puno en ro teligin san le kadam bote ngamai so do tu ni makeup na kamentan to vital lotaka so taler tu na bango ni osa rita ngani sa ondona lenga sa kutiko sa kilani o sa so tabo cukinan rendre nimbula bibi pinakata ke mo sa tumbalenga iya ni tukunitiko tu na ni ro sando bibala bakalibu sando na non ro bibala okla ni bunga bikandan da kila iratu na be otini se na bita umbeka ka daria ni saru rabibala tunga sabaka mena rakitu ni non rambula na sa normal tu iyo na bibala sala kola kona dona ngona sar vi raya baka tukunu tu baka sa normal tu iya kerube tukune ani there's nothing normal about that. Kaya bakan sabi bala tumbaleta na baka sama taka nambula ni beitau se nambula ni veoti ni dondo no menta maro taka tiko na nondambula kaya baka esa osara rawa tunga na visinga senga ni tau mai na was na matagali wasa ka se tau yani ne matiningona senga ni dondo no mo wasata tiko mo tiko nga baleta ngona kaironi avakina okela ni sombeka na tiko na non rabaka sam senga kenda menda do bosota ya baka yalela na bosota ke baka io ke baka misa o bosota tiko na melia do sarna ngona liva e kotani kina na nomombula ya o ko nga sa senga sarna ni ndakilada menda kaya endondonu nga ke baka ko kelai ko senga ni marau sabatu nga yan ang bula na visinga dondo nga mo sana bimbiu yana nongu raye au bosti ko nyongo endua ko lako do roma talaga na bika nandrendre ni bula makawati dolo moku
Vea o sabanga ke wakai patunga ngor nambula na dava mi ubo sota tigo kina mi urara o tigo kina na visinga beleta ni kla no one is perfect de tu ke na nonta malumumu ya ke waka mi sa patunga nambula sa senga na dava na kena kamida dava na kena vinakai yo kero mai bewa sa itungan go ramba ile usar no ulu tangan go kero senga ni mai bewa sa itukan me mendakai menda pakalewati ko na vika ya beleta kero senga ni kila na exactly what happened kali ya saraki na mesale vakamati saro ya lewa ya nakanga o tukun au torarawa tu ni do tiki ni non rombula na beotini talango na nambula ni bubu nambula bubu kila au veo ali mata tu so nagona au santu terung neta ko sangan indo bubu sini itu na nombula me ko bubu beleta onde tae ko do relax to guys sangan sarangan indo nangona mi ready ko membo kila itu no nombula na bubu ya yo go indo ko sa kami sando mata me veo nombula takana nombula bata ke ira na do bubu o tia sangue tu kona ko senga au senga indo bi senga nindo via wakamatu te kia mo entertain no I don't want to entertain that thought baleta ngona nga au kila ni usana entertain taka kina sana roni wakabuna na lenga ko ya yo mena tikumbeka na via wakambauti na ko tatani na bubu o baka samtang mantangan mutuman mantanga au mantangan tu ba go wakaundun do mumbula na bukuni wakasa mango o mantanga ke waka usana bimba chuko ke o 5 seta na roni kuko ni robimba bango buka sona posa bango yes sari kini balimbal mantanga no numa rino tumbale mantanga le let of steam tu ndo bonua lako into na bonua le marau tumbale nga lista le mai tumbale lista le mai le butu so itu do kompa tu lalanga yo kongo me sa lako sarang me bi do vakasa mamon vital no sar tu ngasa tarangan dona kairo di baka mo vota kan nomu itoka din rendre no timo for that matter mo sa kuta tanya saranga no nambul sang mata o bango sang mata kan imbu baka mo baka sama go do nambula ya into nambula di sa mai kuta non leng kan non rambula na maramongo o ko mantanga siang telis peta gina baka sama sa bis saranga eso totongi saranga for life imprisonment cloud takasarano na judgment in duangan ngona leka-leka oka go masana pangang masana way out nga mo sana wading we kedang iken na nirundo bimba ya don iken na ni sona ngona nambe sarngan ta bakasa mata kai antala ko durumutunan rendre nimbula se ko sabarta kenta antala ko durumunan rendre nimbula tanto bimba randi pango singa sarngan indo perfect in the liburu ya sen kenim baleng menta sala ko sartu dan dona bukuni baka sama liu bai ya oko waritaka dan santu tunu menta masu lagi rau na wale maram sa kuliben on rembulo rongo tani biru cukutal ngartu ngoni bakatara ken na turang so itu bir na so na matanggali liu pango non rembulai singke na balbalen sana tapi kan non bulo turang go dona dotal nga ngon reflect to kinal itu boleh besu rani visa utale mai amunta do baka samta le bonon kan sa sala ko tunga batang baginduan ka siang batang ko rendo bango itu tu ni isa itu reiru meroda ka bo ndona da kai sing rani one way tunga klai so saran tu bango roni takabutumbangan dali tunru samba kan na kita sar melibaya ende rau ngunu butumbang sona o mati bi mati ni taki gono san galei bakilan but rau singi ken isi bu indali buru-buru go singi ken isi bu moro takap lebu sa dambulo tu buru-buru go yo nakanga tarikan takin na tauki mo bimbi ni hado tu bindo na non na mubu vale en buno lebu merke kasar tu ni vital no en ngono go en vika ya do ya setu lo liga no bisa ngono go lebu na kandar ni speculate kina una roninda kuna rake bango ko kongo bango iya na moment ya non rausar nga ko raw na kenda ren speculate nga what could have been kenda sing rentaro bango santo biro sa kutai non bula ko nga sa pagarita ka
Kaya nga mita ngarani dai logo tal tunga non tambula ke baka na numa mo sa biu sa la kuna counseling set up yun do kaya kundo bagreta ka always try to have positive thoughts ke ngono mentanga oso tabu tu kinan rendre mo Beso ta kana mo bakasam mo mate ke kelatu ke baka mea depend kinan no mumbula ke baka sanangai ke as long kenta se tu ndor se dengu chu ndor se mbulu tu mi bro go kela nakake do ronyo la ko rumah ronyo la ko sana go se lo zembe sana ndo pola mengo nakata mo la ko le counseling kay binakatala mo do masu na so ngono masu la to mbulai yang ana karoninda kai tu ni nambula ni lalai ni ali ndina tu do ka ni sayali ngana kaluna non tambula nakanga sana roni na yave kina ai gai tuku ni ko ikila na nungu bakawili ka toka mandanga esa vakavida na nona visua stabbing sa vida me sua ki ko vakavida o tia ko sangue ngirita na visa ke onge la kuma nungu vakasa na matengele alo eroni durumi kenda ke vakai ko mo kamando mo sua ka indona tomata no sua ka matei mandanga ni sele la kuna no mo sua ki ko sana ke vakai ko tu vina kambeka na no muito vakini vakasamo sana lia di ko kia ni dona kali bo sa da kava dona dala le sana dava sar benga kia ya kongo seng ni vakakina o yo mandanga ngona la kumikina bi ni tukutuku en dona rarau le bo vakau mo siti rau rua na mbula rurongo da mo siti rau balata ni leo sa mai kau ya no mbula yo ni tuku ni beka ni tigo rtu tiku beka na tik talanga ngone senga ni tigo ke ni rtu tiko ngone ya senga ni se matata bina katiko o tianga i waka samataka ni o tangani sana senga tali ni dua tali endina ni na waka dur tiko na vivangangai na ngonongo ya sako nga ya you looking at spending life in prison sana vasar to nga ya koya enda waka enda mo city ra ruru na mbulango da senga ni kilanga ra tu tali ra na weka ngai ke kartu tu na ngone sandu dina na ka waka loloma waka dir loloma ni da waka sama takatiko koya waka tu tiko tupe ndundun menda sana ilo bikian tamanda da rida na nonda diumbula e vena nonda tiko kina na nonda mbula be maliwai baka be otini baka be tau ndo talangana adorbo tu ronga de tungani a kota tal tungana no nambula and mai Santa Rosa talanga na mada sa utimbeka ko ya se ronga da buku tunga do tal na vakasame la komai na mental health ya indo na lenga lebu indo talanga na ulutanga ramba lebu na ke tomani tal tungani na wetala no na kavini kua ke romai wetal no takitungani sona karo ni na vakabura vakasama tiko menda na lia dikenda tiko dayandra ravitiko na roni kana sasanga ni punidai sapa tunga tine na miniti me vana kaloko ke rosa baka nui ni nandona ngona leka ngor to sana yado me kina na nonda bulangi me mai somi mantanga na baka tataru itiko baka vina vina kitiko be kiom ni ke sara na saba ku tiko mai na no ni baka tataro ke rosa mai baka rota ka ke tiko ngona taro me na mai tarongi tiko be rona nonda bulangi na kavini kua sa votunga tine na miniti me vana kaloko to mani tiko na nonda baka rongo sere baka mbula tiko ani be kiom do ke sara na sema tiko mai na kavini kua Bula vinaka Timothy Relenge vinaka na sema tiko mai bula vinaka si Star Johnny ki tetha tuingali rombula vinaka na veo tini mai serne vakatala kina ve bulangi sola do bula vinaka mai na Bayview Heights vakanuni vinaka tikani wekem do and singalevu ni kua ni do bula vinaka tiko vakatala kina ve tila langi vinaka vakalevu tila na sema tiko mai Aotearoa vinaka na do sema tiko mai Maretha ni bula vinaka Rose vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga tala ni ngula tiko na serangone roturanga tobu George TJ vinaka na sema tiko mai vakanuni vinaka tika ni vikiumni vakatala kina vi amalaini savo ni mbula vinaka to sema tiko mai Makoi isa vinaka vakalevu na sema tiko mai Makoi mbula vinaka peli Bibita Korlangi ni mbula maramatau vakanuni vinaka tika ni vikiumdo mai San Jose Pisco Bu Andreu vinaka vakalevu na sema tiko mai na Sese ringi atalemba vinaka na sema tiko mai bakatala kina ve lavindiri vinaka vakalevu maramatau senga tala ni ngula daviti no laite vue timbao bolo vinaka sistava kanuni vinaka tika ni vikemdo na itauke ni city level San Francisco
Sanga talangan yung tunggu le David ko na Serengo may na Gading Road may Haywood waka bibiti ko be Lucy kay Cebu. Rombulo binak Cebu loni. Bula matanggali. Wow.
Wakailavo and a Bagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. E na rao walanga ni tos na chana kemu isau, me bakana i wakatangan dangan ni nomutungu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami di boro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloka na singile di boro wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena boro muka. Rangodi kina na nonroi vaka sala na kenanda ena vika wakai labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Yavalata dionangai velata ena Radio Bulan do Vata. Vita lono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kenandau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloka na vika vini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Paiste kita guna nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na nito team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabi buku bagay labo kasang ni saumi. Gir mai na ono saiba dua liwa ono. Radio Bulan do Vata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
And radio bulan dua wata, totoka na domonrto na turanga na dorborto mai sertukan weekend na kavi di kuo sengi tarongi tu petunga tu na dama manda na imbal ni serengo. O tali takana kene langa donga na kau o kilati ko kiana nene. Ko sartunga ya. Na kena voya usa sega o diri sartunga. Ya o nono mo bio tarongi tu pe balata ni o ka sambungo ni buli toka nenges ni buli polangereti. Ole. Ya do buli buli bosa tiko na bisiga lo tuleu. Ya o manda ngai ber tok wali lebi o ngungot itu kan ka ngai na tare ne mbura. Kami baca ngai di banggo sampai ke lenga cukup ke uni. Nor to na ngon nor to mbu Yo pambo te ke kan de vita ring back nga baya en senga ni ado na lenga de to mai vital no taktiko na senga di ko Iya. Hali puna bikasan da to bikada tu da gunung gue bisa matungan dia tu waktu talan no tu mentanga na buku di no to bisa mati juga na kabri pinggara penting wambo di santo tal bekana sharing gori me sarto atun beka me non to bulang wambo torto sawa wata kembek itumba tindo talimanda nonda ita bisergo merto selilure manda nonda bulangin to kai radio bulan do vata sa sivitongana va and tin na mediti Lula be
Totono dom lipi po marote kaya may turangan ay skill ang bulit ako bikin na kabi dibing karabat nitay radio bulon do mata San Francisco si bikin tarapan na tinik kadiwa na menitia anta wara ki roto ko meron do pulangi anta si wawa to kamay anta po ni rausangay buru sa kamay en tempat dibing karabat di radio bulon do mata non to station buko bumali en kabi di singo buko lulo entendayo ki rusabore ta kachuko anta sa kilabi na kachuko di rauturang oso sara auto talaga di ngono rotiko bolikina en bugni ken bakas kumunchunga na bitu tu to sarra te ku chuma no bono lama no bichi ale dapat to kadi na ni ro ya sana ke Mr. Graham mai na sana bako turang kentabu nda bobdi na ni ro sa chiko sarango na ken dai manta sarnga ni DCC review committee buni wai
Suan balin rokon rok Dr. John balin rokon rok pikenta turanga nei ta bakatang lakin wan nugu kay batai Mr. Graham Leong na korbo turanga moni solo na deba mai kanta pambul tal chunga nei juju turanga mai kruiso so na mumbula na ngode turanga na tuda deba kena kena matu wale to sar bakatang lakin na non juju na turanga nei ta romeno to pulangi juga rombula benaga juga anti na di ro mai bagarita juga ni bia bor-bor talaga na soko na nonro mai pasok muna juga di tuku-tuku na sikile pinang di kuwa keto tokan da buku di non rasungko bicu Mr. Graham Leong mai santaros habore tak ye o ya do mai merke so mai sumida nga na ngor no mende san lag mai san sul tunga bi na red wine ne ya wambo tadi kemru na turang memru wai nga muru sana taba gitu ken na buku ni namuru de wirbol mai non punolo mani bici wambo tadi roma rota katala na juga punolo le merke tin kan ro duin na namru ya do mai ya kim sapo di penaka di ndasa mai viso taragi juga David na ngono sa ochi na uchi talengan na vital no sigile penaka ni kuwa nangale bagadur juga di na YouTube tin di vital no na no to volleyball trade commission atau ngo ibelinge misang tali turban din no ngona abang bula matanga bero na turanga bambi buan turanga di liu Dr. John balin rokon roka robang bula matanga be kimami sangai buke ada boso apertanya Mr. Graham Leong to sangai vital no chungani leka sar chukun na vital no me pakad lima na koloko te utal na consultation mai bowling game rombulo bina kana turang rombulo bina kana turang unisa turang pita buki kamaroteki na kami bina ni kuam kito mai bulongo di community kana nanda na tiko en West Coast ka Amerika pamimpi na Bay Area kiro na tingo tena turanga tena lewa Graham Leong kam marotaki tonight na ni ro sa mai ndambi tingo me kito mai wa bulongo di kemini en vikam sa tau tiko mai ni ro no ken en ken na wanga ngata taki na raile staki tio na bosile wa turanga na wale Mr. Graham ya murbula na bonisa lebu titabuki murbula era na nonda i viti i California. Ya, sabi na kanro ele berapa tarong juga mai, ena kapi na kanikuwa endo na tarong man kami dato na tiga buna kin nonto bitan lo bigim rula turang. Why a review of the GCC? Ia bina wale turang nai tabo mo tanto na tarongo sa tarang tiwa asuma bikito. Wakam ni sa klasa mai bisa no matintu. Sa tungo na koli singa mai viti. Na non roto ala roto ki roto ndinta ki merto matintu se non roto political manifesto ia merto na vanduria no basile watura kwa sa maya tungo kwa sa kiro metiu kino na sa wale ndara tarto pampu to sangkai to roto mentanga dibikin raw lele utal nga rawa tarong chumai angkai tu grata ke mauna sa bangko seberni ndo pola mengo sa amai tingko metal juga ale bertu na nanguni sala da ke ka to vital no non to ya budi poko bulewa na ngonong ko to dili juga na ya budi poko bulewa ronon to lutini katol na yo to tiningo na ambiukin na na tin kadio na constitution tin kadio dio sa bulu kabitu ke baka entor na beka uba muria section 16 ni ochia ronon to lu kabitu ndakilan ya saka di main do bata matin to bilu tagiliu ken na bosili wa turang mai ni mai baka ngui to kayani me to besar nga ni kera sanga mai te buta kita lenggo ya bako sabore ta kachugo ronon do lu tini katol oya da non to oya bu di baka pulewa tu ni kana be biso te kementenga will take 75% on the floor of parliament sanangai sanga be biso te kini ya le burung ge patarongo chugo na kena main dambe nambos le turang dambe na ya budaba na ngono-ngono para ramatiki memat matele betul ni cukup on tu kena constitution question ni katakan na bos le turang yung ko sa da betul mai sir na vale turang ita endo na taro endo na kawai endo na rai sa dabutitio wa wasoma mai kito na tikano ni sa mai baritatu io kamaro te kibio ni tikongo esangu o kona ndauli lawa lebu o Graham Leong si bien bega basa mulamba kina non ngarabatu na bi kamba tan lawan non tapuno e kila non bi tabi o kondi na no turang na tango e na bi kamba tan lawan ni non tapuno wa mimi mratikan da kawite okay o sala soliti na wani was se na musini was ngongo wa mena ba madalkila
Thank you, Dr. Malendra Kondroka. Initially, the Great Council of Chiefs was established and recognized under the Fijian Affairs Act. And as you rightly pointed out, it was elevated to the 1997 Constitution and given constitutional recognition and supremacy. And when that constitution was removed and abrogated following the coup in December 2006, you are correct. The GCC was disestablished, if you like, when that constitution was removed. And many have asked, how is it that the GCC sat in Bau more recently? The Great Council of Chiefs was restored under the provisions of the Fijian Affairs Act. And so that's how it's come back. And so this review will also consider what is the proper, more appropriate legal basis for a new revamped GCC to take place in the future. But even before the laws of England came to Fiji in 1874, our chiefs sat as a traditional body of leaders without legislation. So when we were in Labasa recently, I was asked, how is it can the GCC sit without a legal basis? And my answer was, o vembeka ng dondo, metaro wira nonda turang maramabale, pero ang dami nga matanga watikir, pero vital no taka na vere so, yang we kemi na lew di benua. Lang sa boleh buat tapi belum nak cakap buku don raw sampai tu orang cakap don raw don rumah ada kau nak di kuat terlihat semua tengah di kena baik tiga buta cuma tengah don raw apa isi kau abu gitu kela di tu lewat talu cungai bitar da turakan meramai kelili besar roti mote tapana penua Dr. Edi nampala rua malane yang merani rok timbau ke Dr. Movono na leo di TV binago nam tu ngante tu mendengar na besa ibici na tabu suci mate tu nak do sa baso kumuna cukup mai ka rasa apa kanti taka cuki da leo di bono bagari taka baik mundo na non toko na nile sumai ke bakan rono pasien taka se Zaba mbeka na naman raw rayan na buko di bakasama naman raw sala ko abu gusto na besa ibici naman do ngole abu gusto na buku cunga ni kena limpatan ko rungo di matan tomon rali pun wata pun on rai na kena sari stotek ko na Great Council of Chiefs binaka si saku cikin tu tali muri si abe ndo no binaka na turang na Prime Minister Liu me fate nguya na benam do rai na vale bu turana ita bombota ndo no binaka na no muni tarong ori me mbate tikona kena sa sangai tingo me va tikorita na bosle turanga sa tini kapana sana na sa kito talabarao tatal tingango na urban na peri-urban areas na pon dito tim ko ni sa tabuta tinguri na rai tomanda vai era no ronda na tigo mai viti the majority of them say that they want the GCC back even to the extent the other ethnic groups we have actually consulted with them. Their feelings are that the GCC is an institution that is locally, it's built on our culture and our tradition, and they would really love to see it back. I would actually put a percentage. I'd stick my head out and say about at least 99% of the people that we've actually heard submissions from do want the GCC back. Around you took on a series, little some percent there, Menta betala na GCC, non rai oiro, ni etiketi ko non tambula na ito okay, watala kina bono biti na kona song o turango, kome kaya nakauro ni wa matala unsule bi mena matala tatanga na bi watutu sala ko tumai, roni daura to gram kilata tunga pa bi dana na matene kena sangai menduliles. Overwhelmingly, we found that the majority of people that came forward to meet us wanted the GCC back. There was a sense of nostalgia, a sense of loss, and great expectations moving forward about the restoration of the GCC. But at the same time, I think there was also an awareness
perhaps a disconnect that the GCC could have been doing a better job of letting people know what kind of issues they were discussing, what was the agenda of the GCC, how effective it could be made in the future, more effective. I think there's a hunger also and a desire for the GCC to play a far more robust role in the economic empowerment of particularly of the indigenous people. They want to see the GCC play a greater role in the custodianship and guardianship of the Yaumbula, that is to say the protection, management and conservation of forests, fisheries, gravel, water, and all the kind of natural resources that Fiji has an abundant source of. You will of course appreciate that at least 90% of the land is owned by indigenous Fijians, and there is concern that a lot of the resources have been exploited in a way that has unfairly disadvantaged indigenous Fijians. And so many people that spoke to us have asked us for the GCC to be more effective, to play a greater role in that, as well as the protection, promotion, and nurturing of Fijian tradition, culture, languages, and the value systems that underpin the Tokay system and structures. Ndora wase lebu we ira nonda turaneta sara kere taltinga era tangi da taltinga me rei da GCC na be ka me batana bulo wa ila boni nonda buno non obebe kenda na Tokay kana was me wana tasi the economic empowerment of the Tokays. They want the GCC to be more relevant in their ordinary lives. Na poverty level may viti sa ni kilaminatio. Which are going to sa levi tingo ora tukuna ke baron right tran GCC menando yulo vatigo na tambano mo na kana sanga i weekend na kautoke men da kusa ni we na tale na so o na bolo patetigo mai viti na no bulo business sem bulo labo to be much more financially literate as a people. Una boleh mudah bitokan di radio bulun dobata anda boleh bilang juga beroda turang indo nataro tigo na buku di baka samanguri lebur ratu kuda cukup bangko nampo sili buat turango di indo tak na bitan lo sarto bitan lo juga na turang na kuno me kerwas tek baka papal me trickle so melihat sarto the grassroot baka indo disconnect dal tungai ka baka tunga to sama ni boleh tambah ni setiga bumba kama na tini kawalu bit sanga bulu kaono to san lugar to mbos juga na turang gori so na we kalelewe baka tu ya ni kemro turang ro kelan ro santi kia bo binasar na non ro songgung go na turang au manta na ka ngau ndo kila di ro dona tikini vitalo no ni mbosili bo turang na ro mai sota ke baka don magana kena ngau na o ya mer don dingita ka na pereste di non da bonolo mani ubici ya don ngono lagi burung ko lebo satu kuna sabakai sa politik talitu na non rembos na turang ko pekau ni pagarita ka mai Mr. Graham o ira rani tungan rendo na rembos itu yang ko ngi samai pa lotengo di se mati juga na matin tu lebo ratu ko cukup di matai matanga so matanga na lewe ni GCC wentana rongo tu sawo ci rasa lifetime members tu njira ni renda tuku ni rasia ka din rambe ka bo turanga se wakasa li kala wadi tu menga kina wakasa me asor tu junggo me mertu sali utaka mandang ngawir na turang te busar nga mo ko na kena chairman la ko sumbu mai yo pambu tadi rona roni para ramata kamat na sor sambu sen no vital no sor sa pagari ta chukadi Great Council of Chiefs mertu vital lo mantanga no turang to tal kena sana so pango apa me tutur manta pa malu ni ta ka chukonto na pandindikia itu ni but sang bulong pasyente non da chiku ragi pa turang simbera mantanga ni rebagan ditak so tu kan bangko wata mertu la ko manda me vanti ta gitu to ko me lebih teman turango sanggai lain tambe nam bosili buat turang au bita madan bikin turang menro gai telo mantap ya so kana uno paki keli tu kena radio bulun tobata na ya kai bidang ni ko pambut ni ran ro bara ram tiki mam tal ngamikin na turang vina vole bo na ta umo ta le busara vi ro ndilo ya tiko na
na kena duri na itabi meka ni mbos le waturanga men ra kila men ra ile su na mbos le waturanga na kena duri to manda anduri men batana kena sangai me to soli sala. So it was firstly on an advisory role capacity that it was established. Secondly, goverto, let's say the mandate merto wasuka listal maybe kena le liwanua. Non to itabi merto soli an advice to the powers that be. So that is probably one of the weaknesses in the system. Lewo sara tu nanti go men the kebile su sara tingo ni to terms of reference to make it more relevant. Kwa usada butotia me sona ka me soli wana koko me soli wana soli waturanga me rani reto wasuka la isumai be kenda na le no na davo so ya to sa le wa doro se ra mosetico was na kana karoni ka ni tu it was actually established as also a electoral college. Okay, so if they didn't have the, let's say, the mandate, mer to wasuka le stel me weekend na tu sara to ndabe sara to ndingitaka sa ko sara to ya. So na kara tu kuna tigori ngani no do ya na kena sana bina ka tungo men ndambe tela mbos le waturanga ia men laurai ke va era ni wasuka le stel me wikimami kene ko ro me so tala ka to be relevant na mbos le waturanga men ambi wana no na say, let's say, its terms of its constitution or its charter or whatever, right? Kwa kito sangati mo me kito reida me rauni todo con la kena ndambe na mbos le waturanga to be relevant, to be fit for purpose for today's people. Right? Na kapito sangati mo me kito na reida ni keba wanga dado taki. Na kena sangai me ndota na kena tubo mo member titulo mbos le waturanga. Otherwise it was always on being an advisory role, and secondly it was an electoral college. That was its main task. Okay? So the next, I suppose, phase of the mbos le waturanga kito sangati mo to be more relevant to the people of Fiji. But it has to be actually enshrined in legislation and, of course, I suppose, in the Constitution. Mr. Graham. In the past, the BLB was politically used to push one group's agenda, whoever is in power. How can this be avoided in the future? I mean, I think politics is endemic in society. You have politics in families. You have politics in the churches. You have politics in sporting bodies. So that is the million-dollar question. How do you depoliticize the Great Council of Chiefs? And of course, even all the chiefs themselves have political parties that they support privately in the ballot box. So that is one of the questions we have to determine to try and re-establish this GCC, and if you like, create a design which minimizes negative partisan political politics. I don't think you can totally expunge or remove politics from any decision-making body, because people will have their own political perspectives, they'll have their own political affiliations. So I don't think politics as such is harmful. It's when politics becomes a point of division or disunity because people are promoting a certain political agenda. Remember, historically, the GCC was not established to advance political interests. It was, as I understand it, a construct by our British colonial masters at the time after 1874 to make easier the process of governing Fiji with all its districts, with its geography and the outlying islands. At that time it was very difficult to travel. Transport, both land and maritime, was more difficult. So I think that's the challenge that we have today as the GCC. Yes, there have been shortcomings. To be honest, nobody is perfect. No entity is perfect. We can see with the American Congress what happened when Mr. Biden won the elections. We had people that were supposedly supporters of Mr. Trump invading the Congress and Nancy Pelosi's desk and so on. The hallowed halls of Congress were breached. And this is an established democracy, which is long-standing. So we have problems, and every society has problems. The GCC, being an instrument that's created by man, will have human frailties. What we're trying to do is to
ring fence the GCC in a way that cuts out this partisanship, the negative toxicity that sometimes happens when you've got partisan politics taking place. Because at the end of the day, and we're talking about the GCC, which was originally for indigenous Fijians. You have Fijians that support the NFP, you have Fijians that support the People's Alliance, and of course the Fiji First Party, and all the other parties. Bila boleh usar bikin bro turang dan pitan longo itu tolu sarngai kita tos ninga udah ko sabori ta kan juga doa kan ngol lego san ta tale kidon to pitan lo mambo tenin tu samai ba kilia to ko son da vital noa anta po budi penak ni mate mandanga rosilio non rongona en non roa begitu na bc bicen turang gertu da lewet na DCC review team ngo usaha berita kerundu uji sini pitan noa au tengah ngor sana ngole tal cukadi na bukan di uti ini pitan lo Fiji Trades Commission Office Burlingame and ends a bulo panda bambu tapi kemudian do biokadi na bisurit talang ya kenta sakila pina katu kenta tu kenta ngode beir dan tanto lihat ka passport kenta juga lebih katu to ya Burlingame ya nabi na puno ya sa juga talang ada radio pulun to mata rau di danangai lai to manirto na bukan di kena pas komuni juga na vi tan lo todo cuenta waktu rongir token na le ni komite pina ko sebenak nangon sana klan satu atau tal bait ne utu ni bitana mini non to vital no sa paso komunikate ko no vital no otia sana ngai da sana pagai dur do sana ngai lai da botel na kala wakatara pa sember di ke me rongo taleani o mo ten ni rau napakan di tanga manta weekend sa komunito to go tin kapa wili kino Amerika so bola bola ni koto na katu di mail so taron kem ro bamba so bengar puno impromptu sessions no sto to ko da basanga no mundu itabital na committee ina wale botura naita tau manda urbina kata meno bareta ngo na kena sala ko ya ndo me muri ndo na matintu endingita ki ba democracy ni na kilavinati ho kemni na tingo America consultation of the people by the people for the people. Na kena do sanga I menduri bina kendo na matintu kara lewana na matin iraleni bonua kara waitabi kena matin iraleni bonua kara tiko na non relangande esa ulongi wata tiko bana lawa. Na kakito ngai besanga tungo ngo sa ho tingo tin ka namba ngai matai ning consultation ngai meta katal tiko kemni na leni bonua. Sa kena tiki bungo. Sana o tingo e vida tali tuka na review na takati umemba te tuna lawa mbale tika na kawito ke lawa mbale tanangele lawa mbale te tuka na lawa ni tomo i to case na Fiji na Affairs Act kana ke tolu na lawa mbale te tuka na wala wala ni vitara bono na act ni NLC act so vida tuka na review na takati kungo mai no ndabuno memba te nga ni sa visa na matintu sa matintu ndi na democracy ko ai di tingo mai due ruang na tamata ro lewa ke di tingo na lawa ko ke menina ba ro tingo ke menina to ko ni re to tingo ngo sange ko na bia democracy ba America ko da tingo ko menda la ko na le consulte ke mini sana o tingo ko sana ke ko da ke na cabinet sarle mbosetal ke va sar tu bandonia na bibi sau ko sa ki to na ba tututaka sana ke mbi bona ndo implementation committee sana ke no to da ka mer to mbita bona budget cycle ko ndre klabinati ko ele bona bibi sau na sanga itingo na senator nga ndo na budget cycle na bana sana bia ruwa se tol no budget cycle mengera ni raw ke na bi recommendation ko tu menodak so this is just the first step in quite a long process of trying to actually revamp and re-establish the boss level water. Bila boleh besar, vida talangana taruh lek kalau cuma the chiefs and the BLW come up with actual suggestion of what sound role semua cinggo to economic empowerment or will they be used only as an advisory or endorsement body. Bambu tu besta tunggal ya sabar ni sa semua cimbe kena taruh ya. Nak kena dikuah bekas sabar etak di nak cukup talanga. Mesa kuaga di soda ka so talanga meron tu polis yang beka bambu tu na sumbang ngadi taruh sa di semua cikin dan taruh ya. Turkanita ada kepinangan di kuntu talengo. Wata pernah ia umbulan tu natar rola kami gome bukan angger kena nuku. Saat kibi juga nabi udiwai. Boso ela peta takiani. Odi sa nona juga leseni. Tapi nona wasi token gele. Bukan lagi nabi katu toko sarbaya. Ini kita bitan lo tak juga mesan terus di ni wirna kanta taleso satu wir ni lah. Boleh pernah guna retarungu juga. Tapi para orang tu kita ngakin wir nak kena sulle lesen nak apa. Kita kisah ngacu kan kita ni toke.
Sabaka indutu na tamani mbai watu le wenta sanga chuku mengale suli raum tanga mi kira pampa ni na baka Deu do mantavale le biki ma bison ro so mantavale le biki na tarong klan di sotal bangar tarong chuka nam do wa bugitu kan besevit. Na vale butura na ita ndona ka wa lebu. Mai wana tinika vana sana na taro ni sami tana utalkinga na kabibina ni kwa. Na vi lao mbati tina ngele ni nando uno. Nona mainduri na matintu ne kona ngani mai na atena. Do na kila vi sanga bulu na dikri mai va ndaborotiko ira. Membate tina ngele. Kwa ke vengo ko usa da buto jea. Sana daka tina review tana membate tina lao ni nanda ngele. Ni no tingango na ni to review tara wasare ni no lao mbate tina LTB 1948. Kwa ndi Kevin ndi ngobi ka rei lo rei bina kana na vika kwa rani dabo keki na iteuke me matati na ndakele sale una kundu sale una tangi na nda me matati na lawa ningele laura ni senga tu ni visa utu ke ba rei tu na boso o prime minister me na dole ni bosi ni sano omba mai na bichi na tani kwa bosi ta ti kwa mbata ningele e sanai tu na ti kwa na bina ka to kwa me laura me na reform ta ki ke na lawa mbata ningele because this was all laws that were passed during the colonial era. It's time now that we set and did our own laws as a nation. La wale besar bekem rotura kan tu ada targo bo endo na tarro ke Roberto na GCC me kan dipator chunga ken review me biten to na lao me ko tale bo kan tu ngai kaombo ko tale de GCC. Isa ina ta go endo na tarro la tumingo do na kawingo Kito sa ronga da waka wasuma wana tin ka wana esa. Me ava wana kana rusa bura so ra tukuna. Me ka ko talinga inda bo se waka ombo ta kina GCC. Senga linga o kemini na taru tinga mengo ri ni sa mai ka waitu kina. Era ka waitu kina lebu sara be ronda mai nonda. Brata tiko me ka ko talinga me boko di le wandua na nonda bo se le watu. Udah sa bo le buan. Dona taru talingo Habo sa bibia dor targo le reju ni sabaka pa ambulum bolu tegi chukuna ngono ngono ramate ne dorbo e na korbo ga bichi ni zaka uchi na be imbulu na be ngoni so mate bundo na ka na kiti tiko na bosi le buka turang na tiki noya dor kan taro chukuma na vale turana ta na ni rautiko na bosi le turang mimbau lebu sara na kawai ra kota vek me nanda turang bali me bate tiko na kana boro kiti no lawa in nanda vi korko sa dua na watu tula ko dai me sa kaule su mai na lawa itoke ina klab nanti na goni koloni ndambulo tiki na loma ni mbai ni lawa ni itoke dua ya so ra tukuna tiko ra turang bali me kaule stal me na kuita o gabuno bimba taki dona vi wasakin bula ta kaya meni wale mai na ulibua kitu unda mito kitu warango toto sa meneliti ni sa tukun juk sa mendoro wa muria ngana vika wala wa human rights wasakin na turanga dawlawa na attorney general no revi na kato ira na turanga bale mero bangara endona iwali me batati kuna na basulawa ka wakati ngwana no ndabunwa io sa lore tingo na kena toso so putinga na nda rokobotina la wa nda vi korokoro sa ndo tingo na nito watutu mena dikevi me va kendo na commission atigo na kona village bylaws sana mero to avanduria matin tu saoji sa mainda sa turi madala batani ya ni rotori da ni sa kena ndende matani ro visa sanga tigo watana human rights ni human rights Kona ri rende me na o ta kando na kamne bisa ninda na rei da me ni sama ke ditu na lawa me le ava sarna human rights me ngaro no bina me kana buni na lawa me ka kuni me bisa ka sanga bote kana no ndudon no ngone watana ki no marama so kwa sa kitu rei de tiko me na rei me na nduti na ni to watutu Ulang sabole usabo beke tin miniti melli mana keloko matai sali usara chukuna taro sala ko chukuma be ro turang ne kai bani kuwa na sinra ni taro gitu to chuka ne baka de sali kale chukuna ngona ndu pola mengo re le uchumbe na re le butiko tata basa ni se du butiko le usara nambil ni bonua ya busa kena matangali
Ndu volatil ngamingo pakan tantu kilatu ili ur nanto turang kalau pen turang rdo kumbe kamay na bet undo numbe kan nunggu pamatala ya rdo mai babuli dikin na bika ni bing karabi ni bili utaki antola kita na kuribuli mai na bulin turang ay ndu pola minggu na rombe kan ni ndu tale kuribuli me baka waya baru tagi sara membale ciri sara baka tambagin do na lubin turang mbali ko talindua mera tumberi sara nga na kena maro sara na bika membale cikenda na tauke ebit. Se vena vale una ita sa ro tiko wa wasma na ngande na wa tutu sa kau dai mengo momona mutua ena kena sangai me ara buli pinna ko ina na ni bilu taki a good leadership is what we want, so we have to prepare them for that role. So kima misa raida sa kito na no matal tinga ngo sa bidu tinga na ka kito sanga tingo lebu sara tu kuna tiko memba tu na da kau turanga sa tiko tal tiko na kadechip memba tiko na da lubin turanga kla lubin tu na mos tu imbo na ngono ngo sa ru tingo mena ito ke fes me ru kadetiko mai nanta sa ka tingo na buli ni so sa la ko tiko ba sana rendite mena bia sana we are nunu tiko ni they will play a leadership role within our provinces. They are now actually being schooled on the basics of leadership in the rural and non-rabi korokoro. So sa sangai tingo me tiko ndona pathway bera me mbate tiko na bilu taki. Ko nga kwa langa taki tiko na ke ran dambendo me taratal no bosile waturanga. Me lo rebi na ka ni ure ke na le ni bosile waturanga se na kan composition. Era bo buli to ka ndona wateng ni ko na ngreba. Le ni wono mandare di lo Bila sabule bu saya dona taruh ko leu talang santo bir tak ngamai ni dolore juga ni do tak juga na pending tak ko do bereta kana GCC do undo na posile poturang do undingi tak juga na president sora gitu guna do na sana tidi ka ba tunggo evit gan dolore bakar to undingi tak juga ngarto na liu matin tu etol merto sa watching au kumbuna president orto mai ebe ba to ko ba so gitu na sianga asa ko mai na turang na tuibun ta sarmbale asa go sa to tangi cumi to matele boy ambondon na kena bakasa menruin tegi sarna bugai bola sa tege bunga sana buga turang o tele me sa oche bina kasarga non de bici wili kino rotuma ambondon na soer parita non rapatu tu be pawaya se erto na gele wachu ngana turang ndo na ka na ngande bitaltinga me ndike na ke na binga vanga so ko ni sa me ve o tedigo to sam na me nduri mana na mosile waturanga na gite ko na ke na sending all these procedures na ke na tiko na chata ko ya na ngai mbuli au gomboto na ka nganda me transfer me lo revina me matata weekend ndi taiti wada quando da mo America da ke la ndo tamata sa ndi ndagi yo sa wa muri ndo ka na sala kwa mai viti me na da tanga ba no mosile waturanga ke mani ndi ta ke ndua he is actually gone through the whole purpose or the whole the process of what is laid down according to perhaps the new revamped or re-established standing order procedures of the new GCC. Menanda pun kena ngonsala meranding kita. Iyo, di betul nak kau tunjuk. Pina boleh besar turkan barang baru kena boleh pambuta sa tuna round up tak nonton bitalo nak di bingkar batin tak cukup itu butuh pabira udah turanga Mr. Graham Leong antum pengen nomor cuci ni tugu-tugu sembaran ga indo ane cuci di tugu-tugu wat liu nonton review team casan ga itaba ke nonton bitalo nak niku. Thank you. Expectations are very high about the GCC coming back, but at the same time I just wanted to say that we have to be a little realistic and moderate our expectations about what the GCC can achieve. The GCC does not have an operational arm at the present time. It does not have a permanent secretariat. It does not have a permanent budget. And the GCC can't solve all our problems. And it was never meant to solve all our problems. Whether it's discipline within the family, that's for the family to work out. So I just wanted to leave with the parting observation that it is important for a lot of people to have the GCC back, but it will not be the cure for the many problems that beset our country and beset the indigenous community. Thank you. Turang tanto deu cuci muni tuku-tuku na ka bina di kuwa. Iya, au na katanga ke baro ni wa matata te ani we kimini. Na kena sanga ingo menduri na GCC
lebu randu wan dilo etiko ni this is perhaps a racist organization. O bina kata mau tukuna bekem ni the United Nations Declaration of Human Indigenous Rights. People 2007 has in fact stated there under 46 articles that it is the right of every indigenous people or group of people to actually have their own institutions. That is, I think, Article 5. Senga ninga itikotani mai na human rights ni lewa ni wanua na indigenous rights. Rosalawat tiko. Na lebura tukuna tiko ni do sambuleta ni wale sotanga lao membati kemini merani sulebe kemno na advantage. Senga. Tukuna tiko na United Nations Declaration on Indigenous People that actually goes hand in glove. Rosalawat tiko nandodonu. Weekend na kauitoke. I think there's about 400 million of us all over the world. Kwa mga na kaubi na katamo ni kila na kasa sanga itungo singa ni baka menda le mbule taliti go vida na lao memba tikenda singa salawata taliti na United Nations Declaration on Indigenous People mataraki na ILO 169 on indigenous people, International Labour Organization. So we are going according to actually international conventions and declarations. Like I sang it's moment during Na sa boleh usaha ko na bitalo na kabira ni ko kimro turanga bagun to tale na bu bale ni radio bulun to banta ada bu chobi kem raw na bago de benaka kila di raw sa li usar rabi bonon raw ngoli kina wo talen ko indua ho chan ro sanang ngoli sendi pici kima bisa masula katu na bu bale li bungo din kalunga tsaka chugad na nom roving karabi katala kinal ni committee na lai zabo pinaka sar na nom ro pa su kumunu chugad itu tu member li chicken ni to okay anda kila ni antona gona mai data robitu na buku di bakasabon na ramposi pator na turanga sa tiga butalengo weekend talanga na biokani upambuta di intana toko na bina kachunga na ro takatakas kan batala puna talero na tosuki na so tarong mai ro nangole talembe ko Australia kerto na matimi ya na puna matangaro na tabakina na puno lebo merke sa o bina kata mo wa bina ka turanita we reke na turanga na marama na lomini ndona ma ni ro ya butingo na loma na vika witaki mai ware te tiku wikitu bina sa walebu ni kalongata me liu tiko be kemni na nonta turanga chova o ni nganga tiko ni butu ni au bina sa walebu na buku ikira o te turanga ita gram sandona kana ni ro wa bina de kia we kemni to doko ena vi koro ko kimi bisa televoci na sa boleh usaha ko ano bital lo na kabi de venga rabin dai radio bulun do bata sa boto ko weekend 3 miniti me 5 na keloko Senegal,
Ana radio bulan dua vata totokan na itavi seroya mai vertona lembam boy yawa ela mai na sau koto mai kina ngona ni sama isivitong kona lima ena tini kavana miniti rendre talio tupe ni tukuna biko otingo na ge vaka binu bina kate komuniani na muni venga ravi Kilani levo sarangana taro mai saumirawa levo na vakata taro mai saumirawa tiko na non retubi talanoa leka ngai waru misa ya ngana kauruni tukuna na vukuni vetala no me vakaiduri tiko ya be kemni na valata usurit kemni moni ngai sikova tiko yani na neto YouTube channel and biu ani na vetala no ya and neto YouTube channel Radio Bulando Vata YouTube channel ke vakani sembera ni subscribe kina usurit kemni moni na ngai subscribe tiko yani kina Radio Bulando Vata YouTube channel so sibatango na lima ni tini ka 5 na miniti na sera katarabango mai tomani talitiko kina na nonda vena numi ni bera ni gai tomani tali tukani na vitala noa kero nang mai vitala no tukani na ve ulutanga so kero na numa ni dan rau ni na maru takavata tiko sen na soli baka sama tiko vikianta vata na kabi bina kadiko tupe so beka na yada tingori ala babul matanga di be don ngo turanganita mai au ngombulo bana ka lutan bosse Wambuta ni siamo chuko mai Cunningham na ke ni kunga abang ni bilang tu ni ke menu neta abina kana do siamo chuko mai na radio Bulando Vata Claudio ni bana nontal chunga mi bimbi Amerika wana nondaru merama matangali rata-rata chungo na bodole bu merke abang ni bilang tu ni ke menu Mrs. Torambossi ke irtu tu ko sar mai vale
sa lom tu ni ke ni brother lu dan boss ene ke benang ko Timothy relenge la sanga ni bau ni takin ni amaru tak na bitang loger tu da rona ngoli cuma ene ke benang ni ko o tala kide be ba city balan roka bulu benaka be ulangi saula Mr. and Mrs. tu ingkalu kelan liu sartal cungan na patataru pagatur cuma Australia ene ke benang ni ko ni takin ni sortaru sana sumi rau cungan be ke beni ene bukan sa sanga cungan commission ene ngonongo merto ba sukumuna todo ko sarna itu tukur tu sangole ani melai tomani talen na kena rongo tena mudi pakatutu na Fiji Trades Commission Office Burlingame na kaya bilang ko bambu telanga kala di antas suret tu yani ke bakon di cukina na pi puno pole kanta round na bi talibir tu yani en dua na ua artono cukup boleh dikina na kaya bilang ko una Pena kasasip tanggal 5 na tinika vitu na miniti ndo talemanda no data bisere pakabula tali tengah kina binai talui sa tambuya bulan binaka bulan ni bulan
Itu